पाउसेद युम्फम ओइब मरोइब पाउ खरा अपडेट तौजरी पॉजिटिव केस लिसिंग तरागा निपान हेनख्रे हौखिबा पुंग कुनमरी असिगे मनुंग जनरल की ओइना मियोइ चानी कुंथ्रागा निथोइ अमसुंग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की पर्सनल तरा यावना मियोइ चानी निफुगा निथोइ कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे मियोइ मरीना लैखिद्रे चामगो हुमफुम दोइना डिस्चार्ज तौख्रे आइरे हेल्थ डिपार्टमेंट की चेरोल अमना हाइरिबना जनरल की ओइना पॉजिटिव ओइरबसिंग अदुदे इम्फाल वेस्ट चामगो सुपना अहोम इम्फाल ईस्ट निफुगा मापन थौपालदा अहोम तेंगनोपाल मरी कांगपोकपी अनी उखरुद मरी बिष्णुपुर तरागा मंगा कक्सिंग तरुक सेनापति सोचानपुर तरेट तमेंगलोंग कुलुमदोय जिरीबाम मापन नोने चंदिल मंगाने मखोइजंग असी ट्राइबल हिस्ट्री लेतबजिंगने हौखिबा पुंग कुनमरी असिगी मनुंगदना इम्फाल ईस्टगी अहोम अमसुंग इम्फाल वेस्टगी मियोइ अमा पुन्ना मियोइ मरी लेखिद्रे मियोइ चामगा हुमफुमदोय डिस्चार्ज तौख्रे रिकवरी रेट ना 35 अनी मरी यौख्रे पॉजिटिव केस ना लिसिंग तरागा निपान सुपना यांखै मथोइ शोख्रे अतोप पाव अमदना बाइडेन ना हेना फवा फॉरेन पॉलिसी लेबा प्रेसिडेंट ओइगनी मालेमगी स्कॉलर सिंगी सर्वे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ना सोक लिसिंग अनी कुन की इलेक्शन अबु खन्ना काबदगी डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी जो बाइडेन ना काबना हेना मपालमगी गवर्नमेंट सिंगना यूनाइटेड स्टेट्स का थबक तोमिनबा पांगदबगी मोंग हाइना मालेमगी लैनरिबा मरी सिंगी मतंगदा खंग हइबा सिंगी सर्वे अमा तौबदा थेंगनख्रे US यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल रिलेशंस की स्कॉलर सट्रेट सुमना निपान की सर्वे टीचिंग रिसर्च एंड इंटरनेशनल पॉलिसी TRIP चथबदा फंगलप रिजल्ट इंटरनेशनल स्कॉलर ट्रम्प प्रेसिडेंट ओइबदगी बाइडेन प्रेसिडेंट ओइबदना यामना हेना सकुटकदब मानब थेंगनखि अमसुंग बाइडेन हेना मागी फॉरेन पॉलिसी की एजेंडा माइ पखनब ngamgani हाइना स्कॉलर की मरक्ता अयामबना याब थेंगनखि मसाना मसाबो रिपब्लिकन अमसुंग इंडिपेंडेंट ओइना सक्ताकबा एक्सपर्ट सिंगना ट्रम्प के फॉरेन पॉलिसी दा थाजदबा सर्वे दा थेंगनखि सर्वे दा पखुम पिखिबा एक्सपर्ट अयामबना हाइखे ट्रम्प ना काबबुदि चादा अने बाइडेन काबना हेना चादा मरफुद्रान इथोइ मपान की गवर्नमेंट सिंगना यूनाइटेड स्टेट्स का थबक तोमिनबा हेना पांगने यामना चाउना खेना एक्सपर्ट सिंग अदुगी मरक्तगी चादा मरफुद्रा मंगाना ट्रम्प दगी चादा मंगा बाइडेन हेना कानगदबा फॉरेन पॉलिसी लेबा प्रेसिडेंट अम ओइगनी आइबसी याई मखाताना इलेक्शन असि ngasi पांगथोकपा तारबदि भोट थादबा यारबा IR की फैकल्टी की चादा मरफुद्रा मरी हेनबना बाइडेन दा भोट पीगनी अमसुंग चादा मंगाना ट्रम्प दा पीगनी आइबसु सारबे दा खंखे इलेक्शन दा मपाल लेपाकना खुथिंगलपगी मतंगदा नुंगनांगबसिंग लेरबसु स्कॉलर अयामबना रशिया ईरान अमसुंग चाइना ना इलेक्शन के रिजल्ट का हेनबा सैथेंग पिरोय हाइना थाजै फॉरेन पॉलिसी की मतंगदि हाने के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ना ट्रम्प दगी थबक तौबा यामनि हेली आइना थाजै टीचिंग रिसर्च एंड इंटरनेशनल पॉलिसी ट्रेड प्रोजेक्ट स्नैप पोल ना US दा लेबा यूनिवर्सिटी अमदा पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट नत्रगना पॉलिसी स्कूल अमदा थबक तौबा इंटरनेशनल बॉर्डर सिंगी वांगबदा लेरिबा इशू सिंगी मतंगदा ताकपी तांबीबा नत्रगना रिसर्च तौबा फैकल्टी मेंबर पुनमक सर्वे तौखि नकलमरोमदा डिफेंस मिनिस्ट्री ना प्रोसिक्यूशन सेक्शन पीदबगी हियरिंग नवेंबर 23 लेखरे स्टेट असिदा चतरिबा फेक एनकाउंटर की थाउथोक सिंग मरी लेनना सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन मतुंग इन्ना CBI की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ना चथरकीबा इन्वेस्टिगेशन सिंगदा हकथिंगना सेंदरे खंगलबा आर्मी पैरामिलिटरी फोर्स सिंग पर्सन सिंग मथक्ता हियरिंग चथबा यानाबा CBI की माइकेदिगी कायरकना डिफेंस मिनिस्टर दा प्रोसिक्यूशन सेक्शन पीना सैंक्शन पीनबा हायरबसु ngasi फोबा नामसिनदुना थमलखिबगी मयोक्ता इफमना CGM इम्फाल वेस्ट वकालखिबगी मतुंग इना कोर्ट असिना मसिगा मरी लेनना हियरिंग चथनबा मथंग था नवेंबर 23 मतम लेखरे हौखिबा सही सोकरसिंग अनि मरी की मेगी तांग कुंट्रा अमसुंग कुंट्रा मथोगी लोनबा अहिंगदा इम्फाल ईस्ट की नोंगादा अवांग लेकाइदगी फैरोजम संजित कौबा मियोइ अमबो इम्फाल वेस्ट की सेंगमाई पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा खोरकुल फुमलो लंबी की संजम चिरांगदा लेमखोंगदा लेबा तारामपन सुबा राजपूत राइफल्स टीम अमना फेक एनकाउंटर हातखिबा मरी लेनना CBI ना चथरकीबा इन्वेस्टिगेशन दा थौथोक असिदा पोस्ट असिगी मतमदुकी मेजर गिरीश नयार मतमदुकी कैप्टन राहुल बाल मिश्रा हबिल्डर रणबीर सिंह अमसुंग सिपोई अभय प्रताप सिंह मरी की मथक्ति हियरिंग चथबा यानबा डिफेंस मिनिस्टर दा प्रोसिक्यूशन सैंक्शन पीनबा हाइजरबसु ngasi फावबा अफ्सका की प्रोविजन US 6 की मखादा याबा पीड्रे आइना CGM इम्फाल वेस्ट एम सोमोरजेट की कोर्ट ngasi वाखलखे लैंडस्लाइड ना निपान सिरे निफुगनी थोई थीबा खंगरे टाइफुन मोलाफ ना मरम ओइदोना लैंडस्लाइड सिंग थोकन बदगी वियतनाम के मायदंग बसरुक ते यामद्रबद मियोइ निपान सिरे निफुनी थोइना थीबा खंगदना लेरे आइना स्टेट मीडिया ना फंगदोरकले
mi kan basing South Central Trabhan khungang dalaiba thodok tuda asiba tawthok tuna asi bhakchang nipan adu phangbak ngamkhibani thokiba thodok adu ching manak dalaiba mafam singda ching ningkhairak padagi amang ata thokraba kuang nam province ta thokiba thodok ni aina official Vietnam News Agency da phangdorakle laibak adu da sahi kun ke manung to khwaidagi sadhiba typhoon am oina lakhiba molafna maram oiduna sikhiba mioi masing engalak pa jai aina Vietnamese official singda pannare typhoon aduna ngarang Vietnam ki mai thangba sarukta akanba sapu ka loina nomjil lakiduna yamdrabada province ahum de ising isau yamna thoktuna mioi cha kya ge leifam len khedre aire sahi manga kaisum changda thamba lupa crore ama fine thelagane Center na ordinance amagi makhada anoba law ama puthoktuna Delhi ke National Capital Region NCR amasung akoiba mafam singda air pollution ki problem thengnana ba thaurang paikhatkre haiba law asi athuba matam dagi chanaba ahukre law asi gi makhada sakti leraba permanent commission ama thamduna member kul laigane makoina air quality management akan ba thaurang kya ga loinana hena punna thabak tawminaduna research identification tawduna air quality index ki pibam yenglaga wareb logane Karigumba Commission ke provision or rule natragna order poktak indaba singi matakta sahi manga kasum sangda thamduna serak piba natragna lupa crore amagi file thian ban atragana animak serak piba haibasine Commission order su moto isu toba amadi complaints lokot pasi hojik lady but law kudingmak haibadi Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 amasung Environment Protection Act 1986 ki makada serak piba yai law aduna karigumba akaknaba department amana anuba law asigi makada commission na piba order intrabadi head of department ki madakta action lokat pa yai BJP ki mirep thadok pada ayat pa piki pa MLA taret suspend tawkhre lagliba Uttar Pradesh ki tam sutriba Rajya Sabha ki ahangba phamsing mention na papang thokadaba mar ki mikhalda Bahujan Samaj Party BSP ki official mirep oina party asigi leaders Ramji Gautam thadoksi aina propose tawbada marai tawduna ayir bapiki ba party asime ke rebel MLA taret party ke chef Mayapati na party de ki suspend tawkhre BSP de ki mache sutara ba party de ki suspend tawraba rebel legislator sing adudi Chaudhuri Aslam Ali Hakim Lal Ben Muhammad Mozdabad Siddiqui Aslam Rohili Susma Patel Hargobind amasung Bandra Singh asine Uttar Pradesh ki ex minister Mayapati na yamna wana sengba charakpa sarkar phawa paibangam traba party asima pangal sontana na ba khojil tawrang am oina rebel lawmaker group asina ngarang Akhilesh Yadav na losing ba Samajwadi Party ASP da changnaba Yadav ko unaki bagi charak na balai ringi marakta BSP ki mirep oina propose toriba Ramji ba mirep oina jadana ba oiba jadana ba michang phopa khomlamle aina party ki wangak loina pagdam khe maraga sida Maharashtra da November kontra phawa makhata na lockdown thamjin gre India ki manung da COVID-19 case ta mangjin thariba Maharashtra ki oina laina asi phana kan khonarabasu laksin basu angam dabagi phibam yenglaga state authority na lakliba November kontra phawa makhata na lockdown ki athing batam jengkhe aina agency ki pauna phongtokle masigi matang da Ministry of Home Affairs amadi Ministry of Health and Family Welfare ge akan bamiyang makhada state ki chief minister na pirakba advice matung inna state ki home department angasi hauna bi matung inna sarkar ki oina notification thokre aire lockdown asi tha khuding ki matam sangtok tuna lakraba matungda handaki oina su laina lachat asi chandok pagi chang khangong wangkhalak padagi akhanaba policy amu oina hana October 13 phauba lockdown tawani aina lakthokraba matungda anoba notification asi thoktuna lockdown tawbagi matam makhata na action tawbani aina sarkar ki pauna aire state sin thungna lockdown thamlaba su sarkar ki ayaba amagi makhada hotel food court restaurant amadi bar sing di sada jangkai ki capacity ki sang da nauna hangba jagani aina state administration nauna khangan kre aduga school college adai educational institute amadi coaching institution jengje makhata ba review tawdriba phawba hanagi matokum suti oikigani aina state na lawthokre aire Kerala ki CPI ki secretary ki machanopa penis drug case kamari leinana idina phajan kre tongan ba laibak asi ki political party singi leader singi masama su singi marakta narcotics ke case ta chena ba mioi yawba mioi phawa yorok pagal loinana yamna thajada ba mongda Kerala ki CPI ki general secretary Kodiyeri Balkrishna ki machanopa Benes Kediyari drug case kamari leinana enforcement director na phajan kre agency ki pau asi ki matung inna Marxist leader ki machanopa asi
Bengaluru da drug ki racket amadagi jamlaba drug ki consignment ama phakat ki bagi matangda state asida based over narcotics control bureau NCB na lokot ki ba case amaga mari leinana ED na nga se phajan ki bani aire nakalamorom da asi bhaksang ama phangle ngasi yupung tarit makhairom taba matamda aingang police station ki manung chanba koirengai ki koirengban khol ki nongpok thangba sarukta pathapum daraban nupa gi asi bhaksang ama leiramle asi bhaksang adu oithangba khongda igok masu ki sports shoe ama amaduga yet thangba khongdana amuba masugi khogop ama tonglame asi bhaksang adu utmasugi long pen ama igok amasung angau banat langba purit ama litle asi bhaksang adugi manakte idina aina thaba ididas mark ki amuba khaw amasu lerame haujuk phawba asi bhaksang adu masak maming khangba ngamdre kana gumbana asi bhaksang adu masak khangna nabagi khudang changdam leiba tarabadi aingang police station gi OC ki mobile number 98624133 64 natragana manak nakba police station da pau PBU aire ECI da wakat khre saitu kendra da bangthok kodoriba by election gamari leinana hokiba tang kun gani panda kamchup singkhong polling station da bangthok da congress ki campaign rally ama su chain tawnariba KRA na BJP ki candidate ngam thang hoki ki support tawna cancel tawnana ba aki akang pirak padagi kamchup beles ki open SDO ground da mi phang bangthok khre aduma ko hariba jaga adudasu manak nakba singdagi lalawlup asina automatic weapon sing aduna nokmai kapselake masida congress ki candidate lamting thang aukip ke supporter amasung voter singda akiba bibada natana nakoidana congress ki candidate live attempt to bani aina MPCC na ECI da complaint ama thangat khre aire arobe da content sing asigi maroiba pau khara asibu pau tamjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yeng video punamo pothaga jari loinana channel asina domda kanara padi subscribe like and share to bakaw hikunu punamo po amukana thagachari